भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पूर्णक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धात् प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेयवाच मनोस्तोषतरूपायां तिस्रा कन्या जगरे आत्मपुत्रदेवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकूतिवृचये प्रादातविभ्रातृमतीं नृपपुत्रिका धर्मामाश्रितो सतरूपाणि मोदितः। प्रजापति च भगवानुतिस्तस्यामि जनार्दनं ब्रह्मवर्चस्वे परमेण समाधिना यस्तयो पुरुषः साक्षात् विष्णुयज्ञस्वरूपद्रसा या श्रीसा दक्षिणाभूतेर्हंसभूतानपायिनी आरण्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं पिता तरोजेषां स्वायम्भुवैदायुक्तो रुचिर्जग्रा दक्षिणां तां कामयानं भगवान् वायुसाम्पतिः तुष्टायां दोषमापन्नो जनयद्वादशात्मजां दोषा प्रदोषा सन्तोषो भद्रशान्तिर्स्पतिः इदमाकृतो सन्नासुदेवो रोचनो विशान्तुचितानापदे देवाः संस्वायमुवान्तरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञा दुर्गणेश्वरः व्यक्तोत्थानपादो मनपुत्रो महोजसौ मा तत्पुत्रपौत्र नत्रान्रामनवृत्तं तदन्तरं देवहूतिमदातातो कर्तमायात्मजामनो तत्सम्बन्धे च तत्प्रायं भवता गततो दक्षात् पुत्राय प्रसूति भगवान् मनो प्रायशतकृता सर्गत्रिलोक्यां विदतो महान् या कर्तुता प्रोक्ता न ब्रह्मर्षि वत्नयः तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोचमानं निबोधमे पत्नी मे मरीजेस्तु कलास्वीकृतमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च यायो रामपुरतं जगत् पूर्णिमासुतविरजं विश्वकं च वरन्दपा देवकुल्यामरे पादौ सौजात्या भूसरित्येवात्रे पत्नदुयज्ञादृजङ्गे स्वेषासुतान् दत्तं दुर्वासं सोमात्मे च ब्रह्मसम्भवान् विदुर्वाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठा सुतपात्यन्तहेतवा कञ्चित् चिकीर्षभो जाता एतदाख्यायि मे गुरो मैत्रेयवाच ब्रह्मणानुदिता सृष्टा पत्रे ब्रह्माविदाम्बरः सापत्न्याया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूनास्तवकपलाशा सुगगनने वार्भिस्रवविरुग्रष्टे निर्विन्दाय समन्ततः प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षसुतमुनिः अतिष्ठेदेकपादेन निर्द्वन्द्वनिर्भोजनः शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामानवसमापय्यं प्रयच्छान्वितचिन्तया ताप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामयसाग्निना निर्गतेन निर्मुदा समीक्षा प्रवस्त्रयः अवसरोपनिगन्धर्वा सिद्धविद्या धनुर्गैः विद्यायमान यशस्तदा श्रम पदं ययुः तत्प्रादुर्भावसंयोग विद्योदितमनाय मुनिः उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विमुदर्शभान् प्रणम्य दण्डवदभूमापदशेरणाञ्जलिः व्रजहंस सुपर्णस्थान् स्वयं चिन्तितान् कृपावलोकेन सद्वर्णेनोपलम्बितान् तद्रोजसाब्दधते निमील्यमुनिरक्षिणी चेतास्तत्प्रबलं युञ्जन् नस्तानि संगताञ्जलि लक्षणया सूक्तया वाचा सर्वलोकगिरीशः अत्रिर्वाच विश्वोद्भवा स्थितलयेषु विभज्यमानैर्मायामनो मायागुणैरनुयुगं प्रगृहीत देहा ते ब्रह्म विष्णुगिरिजा प्रणतोऽस्म्यहं वा तेभ्यः एव भवतां मयोपभूता एको मयेव भगवान् विबुधप्रधान चित्ते कृता प्रजननाय कथं नुयूयाम् अत्रागतास्तनवता मनसो विदूरात् ब्रूधा प्रसीदतमानि विस्मयो मे मैत्रवाचो जगजपजातुद्वादर्शवाः विद्यावजर्यापाजाभ्रस्मदवशिप्रभो देवावचो यथा यथागतसङ्कल्पो भावं तेन विनान्यथा सदसङ्कल्पस्य ते ब्रह्म यद्वैद्यानिति ते वयम् अथा समन्तभूतास्ते आत्मजालो विशुतः विदारों भवतारोङ्ग भद्रं ते विश्राम्य सन्ति जाति यशः एवं कामवरं दत्त्वा भजमुश्रेश्वरः सवाजितास्तयोः सम्यक् दम्पत्योर्मिषतोस्ततः सौभूषामणोर्धेन दत्तो विष्णोस्तु योगवीत् दुर्वासा सङ्ग्रासान्तु निबुधाङ्गिरसः प्रजहात श्रद्धासम्पदे च पदे चस्त्रो सूतकन्यका शनिवालिपूरा का चतुर्ध्यान तथा तत्र पुत्राव
पराभास्तां ख्यातो स्वरुचिसेन्दरे उदत्यो भगवान् साक्षात् ब्रह्मेशस्य बृहस्पतिः कुलस्थो जनयतिर्पत्न्यामगस्त्यं च हाभिर्भुवि शून्यजनमनिदह्याग्निर्विश्रवास्य मातपाः तस्य क्षपतिर्देवा कुबेरस्त्वेड विडासुता रावणकुम्भकर्णस्य दधानस्य विभीषणः पुलस्त्वपुलस्त्वं दीनशो सती सुतान् कर्मश्रेष्ठं प्रियां शेषं च महामते क्रतोरभिक्रिया भार्या बालकिल्या न सूयत हर्षे षष्टिशास्त्राणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा गुरुजायां चक्रे पुत्रावशेष्ठस्य परन्तपः चित्रकेतुवधानादे सप्तब्रह्मा ब्रह्मर्षयो मलाः चित्रकेतु सरोजस्य विरजामदेव च कुलवणमसो प्रत्यानो दिवान् शक्तियादयो परे चेते दर्पणा पत्नी लेवे पुत्रं कृतप्रदा दाध्यञ्चामसुदृशं भृगुर्वंशं निबोधमे भृगुज्ञातं महाभागं पत्न्यां पुत्रां निजीजनात् दातारं श्रियं च भगवद्वराम् आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुदयोदरात् आयतिं मे नियतिं चैव सुते मेरुतयोदरारदात् ताभ्यां तयोरभूतां निगण्डप्राणेव च मर्कण्डेयो मर्कण्डस्य प्राणद्वेद श्रीरामुनिः कविजवार्गोयस्यो य भगवान् सुनसुतः तायै देवुन्यासुतर्लोकान् स्वर्गिरभावयनवेशकरतमदवेन्द्रसन्तानकविदस्वा सर्वदा श्रीनारस्य सद्या पापहरः परः प्रचोदिमानविलव्योपेमे अजात्मजातस्यां च तस्यां सा सर्वविद्रोषोडसावलोचनः त्रिपदसाधाधर्माय तथै कामग्ने विभोविद्रभे कामितेभ्यो भवाय प्रवचिदे श्रद्धा मैत्री दया संतुष्टि पुष्टि उन्नति पुत्रवेदाधिचारे मूर्तिधर्मचमदया श्रद्धा शुभम मैत्री प्रसाद भयं दया शांति सुखम बुधम तुष्टिमयं पुष्टि सूयता योगं विक्रियो उन्नतिर्दर्प मर्दमुद्र सूयता मेधा स्मृतिर्जा तुष्टिमरी श्रेयं पिता मूर्ति जरो गुणो गुणोपतिर नरनारायणांगशीये ऊर्जन्मान्यतो विश्वा मभ्यनंद सुनिर्वृता मनांसुगो वादास्मे सेतुद्रितोत्रया दिव्या वादन्तुर्याण पेतुकुजमृषया मुनया चतुर्दुष्टुष्टा जगन्नरा नतिदस्म श्रियो देव्य आसीद परमङ्गलं देवानुमादया सर्वे उपतस्तुरभिष्टवै देवाऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं खेरूपभेदमिव तात् प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषा य नमः परसमये सोऽयं सती व्यतिकरो वसमाय सृष्टान् सत्त्वेन न सुरगणा ननु मे यतत्वा दृश्यानदप्रकरुणे न विलोकनेन यश्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्तात् भगवन्तावविष्टुतौ लब्धावलोकये दुर्जितो गन्धमादनम् ताग्मौले वै भगवतो हरिनन्दान्यागतौ भारव्याय जगवा कृष्णो भूयद्गुरुद्भाव स्वात्माननिजाग्नेरात्मजा श्रीनिजीजनात् भावकम्पो नान्तोमानं जा स्वजिं जादो जना देव्यो न्यासोदशित्वादिजंसबन्धुजा तायै वै कोनमञ्जाससाकं पितृपितामहे वै तानि वै कर्मणि यन्नाम भेदब्रह्मवादिभिः आग्नेयदया ये निरूप्यन्ते ज्ञायाजुते अग्निस्वादा परेशदा सौम्या वेदराज आजपः साग्नेयो नग्नेयते यस्तेषां पत्नी दाक्षिणी सदा तेभ्यो दार्कण्ये द्वैपयुनां धरणीं सदा उभे ते ब्रह्मवर्जा ब्रह्मवादिनो ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी ते उदुसति भवं देवनप्रदात्मना सदृशं भूतलेभेन लेभे गुणशीलिना शीलता पितर्या प्रतिरुचिर्भवायानगसेयुषा अप्रौढेवादनात्मानम् अजह्याद्योगसंयुताः इति षड्वाक्यमाप्राणे पार्वशां शब्दायां चतुर्दशस्कन्धे मैत्रेय संवादे प्रथमोऽध्यायः श्रीवाल्मीकिर्णार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। विदुरुवाच भवेशे भवेशे लभतां श्रेष्ठे दक्षोद्वितवत्सलः विधवे समकरोद्गसमाधना तृतीयात्मजां सुधि कस्तं चराचरगुरुप्रैवैरं शान्तविग्रहाम् आत्मा रामं कथं द्वेषि जगतो दैवतं महान् एतदाख्याय मे ब्रह्मञ्जामातुं ससुरसुजा विधवे सर्तो यथा प्राणास्तुस्तजान् सति मैत्रेयी उवाच पुरा विसर्जां सत्रे समेता परमर्षया तथा मृगणा सर्वे सानुगामनो युग्नयः तत्र विषयो दृष्ट्वा रोगिषा ब्राजमानं भीतिमरं दुर्वन्तं तन्मः तन्महस्तदा दुष्टर्मसदस्यादेशुदृष्टिभ्यः साग्रयः ऋचे विरञ्जे सर्वं च तद्भासा चित्तचेतसः सदा सत्पतिर्दक्षो भगवान् साधु सुकृतः अजं नो गुरुं नत्वा निशसादो तथा किया प्राङ्निषण्णं मृणं दृष्ट्वा नामृषत्तदनाधृतः उवाच वामं चतुर्भ्यामपि वीक्षधान्यव श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सा देवा साग्नयः साधूनां मृतो वृत्तं नाज्ञानान्न चमत्सरात् अयं तु लोकपालानां यशोगुणो निर्भद्रपः सद्विचारितापन्था येन स्तभेन दूषितः हे समे सुतां प्राप्तो जन्मे दूतरग्रहीत् पाणिं प्राविमुखा मृता सविद्याय साधुवत् गृहीत्वा प्रवेशा वाचा पाणिमर्गटलोचनः प्रत्युत्थानवादारे भाषाप्यगतनोचितां लुप्ता कियाया विजय मारणे भिन्नचैतवे अनिच्छन्नाप्यतां बालां शूद्रायुः सतीं गिरां प्रेताभासु घोरेषु प्रेतर्गुणपतरे गणनिर्वृतः आरत्यो नमद्वन्नग्नो मृतकेशो सर्वधृतान् आरत्यो नमद्वन्नग्नो मृतकेशो हसन्धुतान् चिताभस्मगतस्नानां प्रेतास्नं नस्तिभूषणः शिवापदेशो वैशिवो मत्तो महतो जनप्रियः पदे प्रमादभूतानां तमो मात्रात्मकात्मनां ससमा उन्मादनार्थाय नशसंसार दुर्हरे दत्तापद्मया साधुचोदिते परमेष्ठिना मैत्रेवाच विनेदैवं गिरिशमप्रदीपमवसिता दक्षोदाय वज्रपृष्ठकृतां सप्तं वज्रक्रमे अयं तु देवयजनेन्द्रोपेन्द्रादिवीर्यं दिव्यभवः सह भागं च लभतां दैवे देवगणधमः सा भागं न लभतां देवैर्देवगणाधमः निषिध्यमाना सदसज्जमुख्यैर्दक्षो गिरिद्राय विसज्जशापं तस्माद्विनिर्गम्य विरद्यमन्युर्जगाम कौरव्यनिजं निकेतनं विज्ञाय शापं गिरिशानुरागिणीन्द्रन्दीश्वरो रोषगताय दूषिता दक्षाय शापं विसर्जदारुणं ये चान्ममोदं तदवाजतां तुजाय एतन्मर्दमुद्दिश्य भगवद्य प्रतिद्रोही ध्रुया जन्यामृतगद्रष्टि तत्तुतो मुखो भवेत् गृहेषु गुणधर्मेषु शक्तो ग्रामसुखे जया कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवादपुनदेः द्वापराविदाय नाट्यपुष्पतात्मगतिपशु श्रीकामासोन्माचन्द्रां दक्षपस्तमुखो चिरान् विद्यायां कर्मय्यात्मजो जडः संसरन्तु ये चाम्नो सर्वामानिनं गिराजागन्तुर्ण्यां मधुवन्देन पूरिणा मदनाचो मैदात्मानं समूहन्तो शरद्विशापेत्रोक्ष्यादिजाः वृद्धे विद्यातमवृताः व्युत्तदेन्द्रियरामवाचिकापि च राष्ट्रियः तस्वैन्दासारं द्विजकुलाय यमकुलाय वै भृगो प्रत्याशापं ब्रह्मादण्डं दुरत्ययामो भववृद्धरामे च ये तान् समर्पिताः पाखण्डिनस्ते भवन्तु तत्राः साक्षात्पर्वतनः नष्टं च मूढदविद्रावस्मादिदारुणाभिसन्तोषिविधिजायां यत्र दयं विरासवं ब्रह्मजा ब्राह्मणाचैव यद्वं परिणन्दधा सेतुं विधारणं पुंसां मता पाकिणमासिदाः एते वे लोकानां शिवापन्था सनातनायं पूर्वे जानु सन्तस्थुर्यत्वाणुजनार्दनः तद्रुम परमं शुद्धं कृतां गर्वसनातनां विगर्य यादपासण्डं दैवमो यत्र भूतराटमैत्रिवाच ताजन्मदासामृगो समर्वान् भवानि जग्रामददाः किञ्चिद्विनायुषामृगः तेभिः विशुद्धः
शास्त्रपरिवर्तनासुविधाय महेश्वादो यत्र यज्ञो हरिः आमुदावृधं यत्र गङ्गा यमुना नदः गिरिजेनाथनाथ सर्वे स्वं स्वं धामो यदूयस्तथा इति श्रुत्वा प्राणिपारं संविधायां चतुर्दशे दक्षिणापूर्णां द्वितीयोऽध्याय श्रीबालकृष्णार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने दुरन्तक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः। तृतीयोऽध्याय मैत्रोवाच सदा सतोरेवं कालो वैद्यमाणयो जामातु पुत्रस्यापि समानतिक्रमे यदा विशुद्धो ब्राह्मणा परमेणा प्रजापतीनां सर्वेषामादपत्ये स्मयो भवात् दृष्ट्वा समाजमेजेन विष्टानुव्यजानुरमं नामं प्रणोसमारे भेदुत्तमां तस्मिन् ब्रह्मर्षया सर्वे देवताः सर्वदा स्वस्तेनास्तात्पद्मसंसमधिगाः तदुपासुदनुजगेचरणं स्वजन्मदां सतीं देवी पितृजगमां सभां प्रयन्ते शरतो दिव्या उपदेवश्रियाः विमानयान संपृष्टान्ते सुवासुतः दृष्ट्वा स्वानल्याभ्यासितोलाक्षीमशुकलापदेवै मौलुग्यादभासदं सत्युवाच प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्रा विसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर्ध्रुवं गमिष्यन्ति दुसुराद्रिद्राक्षवा अहं च तस्मिन् भवता विकामये सहोपनीतं परिवर्यमर्हितुं तत्र श्रीर्मे ननु भर्ति संहिता मातृस्वस्तिक्लिल नदीयं च मातरं द्रक्षे चिरोत्कण्ठमनामहर्षिभिः रुन्नीयमानौ च मृडाध्वरध्वजं त्वय्येतदाश्चर्यमदात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं तथाप्यहं यो सिद्धतत्त्वबीजते येनेन्द्रिद्राक्षवे भव मे भवक्षितिं पश्या प्रयान्ति रभवानयोषितो व्यलङ्कृताः कान्तसखावरूथसा यासां प्रजाद्भिः सितिकण्ठमण्डितं नभो विमानैः कलहंस पाण्डुभिः कथं सुताया पितृगेह कौतुकं निसम्मदेहा सूर्यवर्यने गते अनाहुताय व्यभियन्ति सौहृदं भर्तृगुरोर्दे अकृतस्य केतनं तन्मे प्रसीदे तममर्त्यवाञ्छितं कर्तुं भवान् का ऋणिको बतारते त्वयात्मनोर्धे हमादप्रचक्षुषा निरूपिता मानुगृहाण्यायाचिता ऋषिर्वाच एवं गिरित्रा प्रियया विभासिता प्रत्याभ्यदात प्रहसन्सुराद्विया संस्मारितो मर्मभिदा कुवाकुसु ज्ञानागोत्रे सुसृजां समागता। श्री भगवान वाच त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुताय व्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनोत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसानात् व्यमदेन मन्युना विद्या तपो
भी तब पूर्वयाकुलै सतां गुणैः विरसतमेतरै स्मृतौ हतायां भृतमान दुर्दृशाः लब्ध्वा न पश्यन्ति धाम भूयसां नैतादृशानां स्वजनभ्यपेक्षया गृहान् प्रतीया धनवस्थितात्मनां येभ्यागतान् वा हृद्रेदिया विचार्यते आरोपिता भ्रू विरामर्षणाक्षिभिः तथा त्रिभिर्न व्यतते शिलीमुखैः शेतिर्दिताङ्गो हृदयेन दूयता स्वानां यथा वा कृधियाङ्गुराग्रभिर्दिवानिशौता व्यतिमर्मताडिता व्यक्तं त्वमोग्रे ष्टगते प्रजापते प्रियात्मजानामसि सुवृषन्मता तथापि मानं शपितो प्रपश्यते मदाश्रयात्का परितप्यते यथा पापच्यमाने न हृदातुरेन्द्रिया समृद्धिभिः पूरुषबुद्धिसाक्षिणाम् अकल्पयेषा मदिरोढमञ्जसा पदं परमो द्वे श्रियता सुरार्यो प्रत्युद्गमा प्राश्रयणाभिवादनं विधीयते सा दुमिता सुमाध्यमे राज्ञै परास्मयी पुरुषाय चेतसा गुहाशयायै वनदेहमानिने सत्त्वं विशुद्धां वसुदेवशापितं यदीयते त्रपुमानपावृता सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा विधीयते दत्ते निरीक्षो न पितापि देहकृ दक्षो ममाद्वे तदनुव्रता सजे योगी स्वश्रेया ज्ञगतं वरोरुमा मनागसं दुर्वचसा करोतिरा यदि प्रजा स्यात्यतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितास्य स्वजनात् पराभवो सदा यदा न साध्यो मरणाय कल्पते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां चतुस्कन्धे कुमारसंवादे तृतीयोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।